Tini angka tata IPL 2024 ni match nang 12 manke tini baike bar match angka ni hinjakta Gujarat versus Sunrisers Hyderabad. Tini angka 31 March 2024 Sunday. O match sungtan nai Narendra Modi Stadium manke Gujarat ni home ground. Tini Sunday han bagi double header ong tini dekhan match tongta. I match tengta 3:30 PM. E Narendra Modi Stadium Waises Gujarat versus Sunrisers Hyderabad Gujarat Waises match tong a jaga bu Gujarat rok bangma beat khaija manke Gujarat rok pai thangta Sunrisers Hyderabad bang ma hari faijak jodin jong Gujarat rong ije e 2024 ni jong suruat naikha nayan thaka hangka Gujarat rok first match brok pai faijak emanya hari faijak haipan brok second match ko CSK brok hari jakjak jodin jong Sunrisers Hyderabad nayan thaka a jaga brok first match o Kolkata hari faijak haipanu second match brok bo emanya thaske hari faijak Sunrisers Hyderabad umesh jitan thakbar Henry Klassen Abhishek Sharma Travisher brok khorta marke ni umesh na form phunuga nangnai manka ran khaya nangnai faike jong tini evidence bisingi preview pitch report head to head record playing 11 match win prediction jota saima laine in Narendra Modi Stadium match total match 28 match missing win je first batting khanya borok bu 6 bar match jiti jak je second batting khanya borok bu 14 bar match jiti jak head to head record chung sanjodi saiman thaka Sunrisers Hyderabad jiti ni Sunrisers Hyderabad jiti last match o ground 3 bar match ong thinewa jiti rok debar jiti jak Sunrisers Hyderabad matra 1 bar sin jiti bu haike chung taw jiti ni playing 11 nali manke Gujarat ni playing 11 puti jarnali number 1 nungnai Ridhimon Saha number 2 Suman Gill captain number 3 Sai Sudarshan number 4 A Umarji number 5 Vijay Shankar number 6 David Miller number 7 Rahul Tripathi number 8 Rashid Khan number 9 R Sai Kishore number 10 Umesh Yadav number 11 Spencer Johnson impact player hangka Mohit Sharma tongo jori chung tawo Sunrisers Hyderabad playing 11 nine thake number 1 nungnai Mayank Agarwal number 2 Travis Head number 3 Abhishek Sharma number 4 Eden Markram number 5 Henry Klassen number 6 Abdul Samad number 7 Shahbaz Ahmed number 8 Pat Cummins number 9 Bhuvneshwar Kumar number 10 Mayank Markandi number 11 Natarajan phan muthungman ngi kwa Jaidev Unkar phan muthungman impact player ka Umran Malik na muthungi mano jari chung duitan playing 11 akhe duitan playing 11 upra strong thik thak balance tong hai deba jodin Umesh Sunrisers Hyderabad paina thaka ko brok jekwa nubang ar tinjan Abhishek Sharma Travis Head Henry Klassen brok marke cholina nangnai brok marke no form tong tawo jadi GT Umesh pen thaka je GT ni je aron captain Suman Gill bo marke Umesh marke no run ma khainai tai David Miller Sai Sudarshan Rashid Khan brok pura ekdom form ma phungnai kis brok Umesh no jitnan bo mar Umesh duikan tui no sanan ne belai no impossible ta sa Umesh GT sanan impossible ongi thakata Gujarat ni home ground haipano o tau Sunrisers Hyderabad aso form tong ta thangnai match brok MI rong bosok 277 run target ri phainai ta glo bosok mar ka ani personally ang o run thakte prediction run thakte Umesh no jitinan chance to Umesh no jiti mane tiro Umesh dekman jiti nai manang personal umte ka wan chok to Umesh no dekman jiti rok brok ni Umesh no brok jiti man man ke brok home ground te brok ar benefit ong brok bahai ketna ma khaijan nang nem brok jota saimane ble ka dal na tola comment khaisari Umesh Sunrisers Hyderabad paini na jiti paini na tola comment khaisari tek ka talong channel na subscribe khai thani